Hasta la tibiyag! May parwar nga ta dati si ti abang day tapos da. Ay na, abunado da pa'y Ay day talang mat-barbecue tila ko na saan pa'y anaimas. Saan anaimas aya? Ketuan. Ha, idi na minsan aging matangak. Impakan ko iti asaw, ta saan anaimas. Uray jay sos na, nagapgad. Aya, iso akitain nyo anana. Oh, man-mano ti gumatang. Win nga raud. Ay, mapanak ko magumatang. Ngamga po iti imbagayo, nana. Saan ka mapan gumatang ay? Ay wen, mapankalangan gumatang iti sa balay. Ay, nana. Kunak agumatangak, takumarik ni Tessie. Ang, saan? Ibagbagak nga rudken ka. Saan anaimas jela ko na abarbikyaw. Daan sa nga may dagiti ilaklako na. Kasta aya? Wen, saan nga minamalaklako dagiti lako na kay? Iso nga ilako na iti kabigatan. He, saan pa'y anaimas? Ay, jak nga rud kayatin ti gumatang. Agpaypay ka pa'y apay nga insardang mo ngay. Ay namanang ko, di ka lamas yan kanyakon. Naktangan ako niyag pay-pay-pay. Pag inanaanak mat Awan pa'y buhay na mano ta. amok, ngam saan arasunday ta, tapno parigatan nak. Kat, kasano tangarod ang makalako no saan ka nga agpaypay. No mga mintasong bata mo ni Manong Wagner. Ay! Agtal na ka man dita, estong. Excuse me, Easter with letter TH. Ay! Agpaypay kakit din. Nagadungan mo. Ay na, napunon ti asok da ito'y barukong ko. Imbis alav ti mang puno, asok! O pare, apay nga ensardeng mo dahi tulugan mo? Kit-kita lang siya, prinsesa. Adda prinsesam? Madambod si Kamot. Agar-aram kamat. Kanya ti pagarup mo kanyak. Lakay abaro. No babae ka kuma, menopause. Ha? Awanan. No nobela, naggibusan ti ayat mo. Ay, di ka man nagsawi ti kasta, pare. Kahit, ayan nga jay prinsesa. Day taman, Jay aglaklakaw iti barbecue. Wan. Jay bakla. Uy, saan mo't Jay manang na. Jay long hair. Napintasan niya. Dalagang Pilipina Kastagayam ti type mo a babae. Mabainak nga agaran. Kasano ka ama kaasawa no kasta ka? Intakit din. Iaguray. Mapanak man gumatang itilako da. Pambarak ama kiam-am mo. Malala. Ang di mo ibagbaga nga dak dito. Gulpiam da ito'y lako mi? Wan, tapulutanan mi man. Ay na, manang, nangag mo? Gulpian na kano da ito'y. Isupot ko nga rod aminin Si kagayam, J.R.R. man ni kumparek awagnar. Anya? Wan, iso. Amamo ni Manong Wagner? Tila madamdamag mo man. Katrabahwak. Isu ti chief engineer may. Wow! Bongga! Hoy, agpaypay kakit din. Anyamat ni Manangan? Kiligan naklaang? Ibawal mo pa'y! La 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 la. La 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 la. Hoy, La, darasang la, la. dagluto dita. Manang, di nakmadlapag inanaanan. Tudukan pa'y madamdamadag iti ilako ta barbecue. Ay na, Manang, kasi matibiotic. Maturturtur kang ka, Manang. Nagadulakit di reklamo mo na iya. Ay na, pudnon sa't ibagbagada, ang naungat dagiti baak. Anya? Manang, makiasawa ka nga minan. Apay aya nga ibaon nak. Tapno saan kan nga agong ungat. Agbakbaketa kon abalasang. Sige ka,
Awan mga sikasukan ka no bumakit ka. Katapay, sika, panawan na kon. Pinagadal nak iti computer course. 4 years manang. Jacket nga aglako iti barbecue. Forever. Umadayuak. Anya? Lumalpas lang na ito'y pandemya. Mapanak ijay Manila. Isu ang makiasawa kan, manang. Apay ngay nana, ta saan kayo magtan nga umay gumatgatang itilakok a barbecue? Ay na, kasano kat saan mo't kano anaimas tilakam. Nagkuna. Ni kumarim alita. Dayjay mo, tilay bagbagana. Saan to pa'y ngay may gimatgatang itilakok? Saan pa'y aya? Kuna nakat gimatangan. Kat saan kano anaimas? Ay sus, uray ramanan nyo. Gumatang kayo nana. Dagiti pa'y mo't kukumarit, ti saan nga umay gumatang? Malaman nga raw. Umay kamin to gumatang kanilita. Asino ngay mo't ti gumatang itilako na kat di pa'y umisem. Ay, si Kamat, tila ibagbagam apakauyawan ni Tese. No saan ajay lako na, jaro pa na ti uyawam. Ay nanana, di pa'y ngamin agpulbos mo't. Bumangon latan, din sapay agdiramos. Saan la siguro ang mahilig nga agpapintas? Isukit day tatirason, no apay nga awan agaram kan kuana. Adamay, Jay lakay nga engineer? wan, jay pada namutla asaan siguro nga agdigdigaws. Bagay da kumakot. Napili siguro ni Tese. Agpili-pili pa'y laang kat saan mo't anapintas. Day tangarod kay. O alanana, ingkay gumatangan itilako na nga awan ramraman na. Pare, dumagas taman pa ijay paglaklakwan ni Tese. Ay, tapay. Gumatangak itilako na. Nagadua pagkatangan. Si kakit di mat, pare. Kunak man no iso ti prinsesam. Kati sumat. Agaram ka ngamin Mabainak nga rod. Tamukmut lang nga di nakayat. Padasem nga arman. Basta mabainak. Intan kiti pare. Siyak ti makamukan ka. Di nakman ang awan. Agin babartag ta pare. Anya? Wan. Dayta ti aramiden ta. At dapat kadinabati alakaw yo. Ala sir, nabartag kayo matgaya man. Basit la. Pare. Anya nga tigatangan ta. Gulpiag day ta lako yo. Wan amanong Wagner, mabalin mat. Iti may sa kondisyon. Anya kondisyon, manong? Kasaritak ni manang mo. Aguray ta inak ayaban. Manang Tesi, Oh, apay? adda kayat na ti makisaritakan ka. Asino? Agsinabat manandagita kiday mun. Ado nga minter aramidat. Gulpian ni Manong Wagner tilako ta, no makisarita ka kankwana. Ay, uray no sana malako day ta barbecue. Ay naman, hang, kasyanak matan Diakon makapaypay. Agsakitan to'y barukong ko ang mangang angot iti asok. Anya? Agawid akon manang. Ay, agsubli ka istong. Sige, makitungtung akon ka ni Wagner. Gulpiag dagiti lako yo, Tess. Bayadam nga rudan tapno makaawid kamin. Agtungtong tapay mo ta. Anya ti pagtungtungan ta? May papaniti ayat ko. Agayata ka talaga kan ka. Di natumot panpansinan. Kat idi pa'y lang agar-aramakan ka. Kasanumot namin nga ayatan ka. Kat di ka mat agdigdigos.
Amom, engineer akmat ka. Wan, amok nga engineer ka. Chief engineer. Ngam, saan kamot nga rod nga agdigdigos? Dahita ka ditidi mo kayat. Adapay. Ibagam tapno baliwak. Kaslasan kamot nga agtututbras. Anya, Nakayalyelo dagitang ipon mo. mabaihin akon. Agpurma kamot ngamin ano umay ka ditoy. Sana dayta? Nyamot dayta? Nakachinelas ka kun. Nakalislis dayta pantalon mo. Sige, baliwak dagiti saan mo akayate si. Ngam no agdigusak, ka nagpurmaak. Ada ka din hamnamak. Sungbatan na kon. Wan duatan no kwa. Anya nga'y tinagtungtungan nyo kanitese, pare. Adan namnamak pare. Talaga? Pare, agap apura ka kading agawid. Wan, pare. Agur-uray ni misis ko. Ngam no adapay papananta, mapantapay Inak man ag grocery. Gumatangak iti sabon, shampoo, pabanglo. Ken pagpormak. Anya? Iso nga minti kondisyon ni Tessie. Nasken ngagtong pala. Manang, saan na kun amalapdan? Agbiyahe akon amapan agtrabaho ijay Manila. Panawan ako na talaga. Imbaga meten kang kaidentiplanok. Angam kasapulan kapaylaang ita. Opisina ti pagtrabaho ak ijay Manila. Awan ti asok na, kan saanak nga agpaypay iti mano nga oras. Ay, Amok no apay ang nagsinaay ka. Awan ngamin kadwam dito'y balay. kasano? Panawan akmeten. Agasawa kayon ang ngamin ka ni Manong Wagner. Diktaran nakmanan. Ibagbagak laang manang. Tani Manong Wagner, iso ti soulmate mo. Anya tikat katawaan nyo, nana. Ay ni Mantese. Agmay-may sang agpay-pay-pay itila ako na a barbecue. Awan sapay gimatang. Kasanaw, kat saan mo't ngamin anaimas jayla ako na. Buwan mat ngamin. Ay, agbakbakat sa amatan ngaglaklakaw. Ay, kaasimat. Ngamin, nagpamanilan di kabsat na abakla. Ay, kat naumamatan ang aglaklako iti barbecue. Numabalin ko ma. Papanawon tayon dita. Tapay ma. Peligro day taasok tila ako na. Makapauya. Sa bagay mo't kit di. Petisyonan tayon san, nana. Ang kaasim sapay baak. Oray datayo mo't ti madaksan. Saan mo't amabalin apuro silatan Wow! Nagpurmakan, engineer. Kastoy mo't lang ti porma ti mapanagaran. Ketuan. Kun... Nagbanglukan. Ay uwan agaramak nga rod. Kaya matla ang abalik sa ayat mo kanitese. Uwan Sige man nga raw. Danggak man ti sampal mo. Tese, ayatan ka. Nakasagana ak amang ikalaysakan ka. Iti sa di naman asimbaan. Nulakit di taaklunam ti panagayat kao. Baw, mabalin ba't lang? Maya. Mayat, pare. Mayat. Simbaan san ti pagtungpalan na dayta. Nana, kitain nyo Nay, adamat kadwan iti sa ngaglaklako iti barbecue. Iso day ta, di bagbagada nga asawa na. Aya, kan masikog samot tayo. Wen, masikog. Nay.
kita ay, nag-sweet damot tayo. Ken, addan kadwa ni Tese, no kasta. Saanin nga agrigat tibiyag na. Ay, win nga raud. Iso nagbindot ta iti panang ipapan. Ibagbagata nga agbaak hanggang saan mo't gayam. Kan kita aw, nay, nagsingpet ti nakaasawa kan kwa na. Kan isun sa day ta di ibagbagada nga engineer. Wala na, engineer ka no dayta. Ay, nakaswerte mo't ni Tesi Naanos nga main, isu asiguradaw, adayaw ti maturong na. Titan gagayem, tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinaanos, adayo ti maturong na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Lakay, paburas tanti bunga ti manggata. Ay katwa na. Tapnosan nga iso ti umay suksok dalan dagiti karuba tayo. Ay na, liblibasan nga rod nga ululyan dagiti ubing. Iso aburasan tayon. Sige, agayab ka nga rod iti agburas. Maguray ka bakit? Asino nga iti ayabanta? Asino ay ti awan trabaho na ababaro dito'y lugar tayo? Madidagita ta, sadot dagita. Kahit asino nga raw. Amukon. Ni Mang Karyong. Ni Mang Karyong? Wen, nagagat na ita. Nagray tayo ba? Karyong! Woo! Mang Karyong! Ay nasakbay nga ayabam, manungay ti itang dantakin kwa na. Iso nga rod nga iso ti ayabanta. Tauray manulang ti itangdan mo, mayatan. Aya? Sige nga raw, ayabamon. Maray! Maridolor! Apay, Mare. Nagburas kami ti mangga, gumatangkan. Manungay ti may sa kilo. Nalakalaeng, 150 laang. No ije palingkay, 2 gaso. Sige, mangalak nga rod iti 5 kilo, Mare. Sige, alaag to nga rodan di bayad na inton i-deliver ko no bigat. Ay, uwan, Mare. Sige maray, tamapanak pa agkanvas di ta kaaruba. Ay, uwan, Mare. Mapankan, ta saan da pa'y anapan iti bangkag da. Ay sige mare, agorderak iti lakom amangka. 3 kilos. Talulaan? Anayumon alima tapno agpada kayo iti order kin ni Mari Dolor. Sige, 5 nga rudan. Bayadak itan? Inton bigatan paray. Alang nga rod, mare minyang. Lakwan na kami amin nakaruba. Tapno makalako kamot iti manggayaw. Wen, tasyak pa'y laeng tinagpaburas iti mangga dito'y paray. Uwan nga rod. Iso sigurado nga ado ti malakwam. Lakay, ado tinagurder. Ay kat mayat Tane, adon atiklis tinaburas. Ay na, nagado ti order da. Sigurado nga rot ang maibusan nagiti lako ta. Ay, ungayam, pinakan mo ni Mang Karyong. Pakanan pa'y laang kat tangdanan tamat. Ay sus, mabisinanan Ay saanin bakit? Mapanton mangan ije ili. Wenno ije balayda. Ado pa'y ayati burasan na. Basit lang. Madamdama, malpas na itan. Ala, ingkakit mangisuputan iti order dagiti kaaruba tayo. Wow! Ayos! Nagyaman kami, naburas gayam amin na iti bunga ti manggame. Uray la kayak haon. Kayak pa'y lang ti umulay. Wan nga rod. Na ito yung ti tangdan mo. Agawi da kaon. Sige Mang Karyong. Inton sumarunuman na Agyaman na! Nay, agawit ka ang tatakaryong. Wan dolor. Si kansamo ti tinangdanan damari minyang agburas iti manggada. Wan, nalpasan anaburas kaw. Manungay mo tintang dandaken ka. Daytoy man. Bilangan man numano ti tangdan kaw. Bilangot nga ron tata Day talaang matinted na. Nay, 100. Nay, 150. Daytoy laang tintad da. Kat
Agmay-may saka pa'y anak buras, tata. Kurang aya. Ay, unay mo't dagita nga agasawan. Di dala na asyan mo't kengkan. Ay, imbag lang nga ada igatang ko iti kanag. Wen angam kurang dayta, tata. Pinakanda ka. Ay, saan nga raw? Mabisinak pa yan. Ay, sus. Ala, umunag ka tatatamangan ka pa'y. Kaasi ka mo't alakay. Dahito tikupa ni Mare Dolor. Kisayam. Anya, apay akisaya. Basta kisayam. Tapno adupay ti malakwanta. Numaamuan da ngay. Oho, apay ikilo da pay aya. Ala, kisayam iti talo amangga. Oho, tila ibagbagam mo. Sigikit din bakit? Kasta ti agnegosyo. Makamu ka. Kaano tapay abumak nang ngay, no saan ka ngagswiti? Kahit dagito ngay daddo mga order. Ay kat natural, kisayam mata. Anya? Damag kala damag. Sakman lang, ti mang kisay. Hey! Kalakay! Taol ka la, taol. Asino ayat ti tataol ang brown day. Siya, nana. Asino ka? Ni Minyang daytoy. Umay ko i-deliver ti order yu amangga. Ay, adan. Wala na. Ala, umunag kami niyan. Tanagudong dyan akaw. Agmay-may sak ita dito'y balay. Day tamot aso yung nana. Saan nga kagat dayta? Ay kun alaak mo tin ati bayad yu order yung. Ay, sika man lang ang timang bilang iti kwartak dito'y pitakak. Nakaaron da ito'y matak. Dandani jakon makita ti bilang. Kasta ayan nana. Mabitlaan tayo isok to'y mangga. Ay, Ah, mano akilo dayta. 10 akilaw nana. Adda surok na amay sa akilaw. Ay na. Agyaman ano kasta minyang. Ta sinurokam gayam. Una, agkakaaruba tayo nga raw. Jacket surukana. 5 kilo dayto yan, Mare. Nene, mare. Di mo ikilo adi ta imam. Ta saan mo't akilwan day ta imam. Naglagan mo't ngamin. Ah? Kano dapay surok na day ta? Aya? Wun, mare. Ay, katagyaman nga rod iti surok na nga ibagbagam, Mare. Agkakaaruba tayo nga raw. Jacket surukanang. Dahito nga rodan ti bayad ko. Ay sus, nagdadakil mo ti kwarta yun. 1,000 man ang ti kwarta, mare. Ay, Mare, dahi talaangan tinabati a kwarta. Iso abarya mo. Nay, apay nga itakalaang anagawid, pare. Nagadumot ngamin tinararamit ko di bangkag. Jak na puutan arabi igaya main. Imay ngamin ni Mari Minyang itay, kat in-deliver na dahi ti order ko amangga. Nih, tingay order ka. Ay, diya ka mo, pare. Ang madamag ko man. Ada ka di kilwan iji balayo, pare? Adda taglaklako ak ngamin itinatang. Ikilok man nga rod dahi in order ko, nuhustumot laang. Ay kaumay ka di balay amaray. Kuna na 5 kilo kano dahi ito. Kan ada kano pa'y surok na. Ngam kasla agdwa-dwa akmat. Dahito laangan may sa aso puti saan pa'y anaalang order. Akin kukuha ngay day bakit? Ni pare pidreng. Napan kano ije bangkag na. Iso nga itad kung tulaangan inton bigat. Imbatim kumamot na ije balay da. Ah? Je bayad na ngay. Di dan tupay itad. Sa bagay. Kunakken kalakay, nagbiit anagatang dagiti lako tamang da. Huwag niya rod bakit? Ay kurangan tumanin Ay na, inton sumaruno, agpaburas tamanan, tailakotan tumanan. Wen, kat jay santol tumat ipaburas ta. Ilako ta kadagiti kaarubat alakay. Wen, bakit? Saan tan nga umadayo dito barangay ta, bakit? Ta dito ipailaeng, kat makalakutan. Ay, kurang talaga dahito yung lako kanyak ni Mari Minyang, pare. Nagadumot ti kurang nan. Unay mat dahita na panang loko da kanya ko. Kunana, adda surok na. Ita, kurang may. Jakla ko man nag-orderan. Ay, nagalas mo ti kasta nga ugali ti karuban.
Ay na, kumarik pa'y Wan nga ron. Nagadu alukon na. Datayo pa ka aruba na. Makapasakit tinakam. Jak kaya atin nga alaan ti order ko. Isublik mo tan aday ti order ko. Apay dagita adda di tarwar. Na. Dagita mo't dagita linakwan ni Marimin niyang itinangga. Kilo dahil order na eh. Nagaduda ha. Kasi Malaw, munag kayo! Bakit? Mm. Inka i-deliveran na ti order ni Pare Pedring Amangga. Nagsapa, katartaraw pa lang di manok. Masapsapa arum rumor day jay. Sige, inak man laang ay. Alaan madagos di bayad na Uy, Maudin day tanga ilakot uy, ay na, jakto pa'y naramraman ng tibo nga timanggata. Uray siyak mat Nasaya at magkit day, tanaila ko ta amin dagiti bunga timanggata. Paray, rumor kan? Nay, si Kamagaya, Mariminyang. Nasapa ka Sinapa kun taamok amapan ka manen ije bangkag mo. Uwi na ta mapanak agmula. Ay, umay ko ito day ti order mo amangga. Dayta, 5 kilaw, adda pa'y surok na. Kuha mare. Kan alaag matan aje bayad na. Jak alaan day ta. Nay, apay nga ikat nag-order ka. Nagbabawi ako. Ay, sana mabalain. Basta latag babawi kan. Nag-order ka, iso abayadan. Way, nadapagbayad ko, no kwarta laang. Kat iso nga road, bayada mo na. Di ka gungat Kasano ajak makaungag, kat ag-order ka. Ita, di mo matalaan. Ibagak man lakin ka tipod doon, mare. Pudno nga. Kurang, tikilo dagiti la ko mamangga. Anya, ay saus naglastog ka matan amang ibaga iti kasta kanyak paray. Sa anak analastog, mare. Ibagbagak la tipod no. Ay, basta bayada mo day taon. Jin deliver mo kuni kumare dolor. Kurang, tikilo na. Ay, di ka agsawi iti kasta. Amin amangga nga deliver mo. Kat kurang tikilo da. Di ka agsawi iti kasta, pare Pedreng. No di mo kayat nga alaan day toy. Aglilinip at tayaw. Nagsasaritaan dagiti kakaaruba tayo ditoy nga ireklamo da kayo nga agasawa. Gapaw iti panang lukuyo kada-kwada. Anya? Imay daing kilo ije balay dagiti mangga nga intem mo. Kurang nga talaga ti kilo na. Iso ajak ala inday ta order ka. Tamok. Kurang mo la ti kilo na. Agririri dagiti kaaruban ang lakay. Taapay ka no. Naamuan da akurang ti kilo jay mangga nga inlako ta kadakwada. Ha? Amin da agririri da kano. Ne. Nakaamuan da kumangay. Adda nang ikilwan da. Diyak mo Mariminyan! Ni. Maray! Ni kumarim adulur day jay Kapay nga ta. Ay kat inkakasaritan Ayak man, Maray! Anya nga iti baga. Ay kat makaamu kamatan Anya ama kaamukan ni bagbagam. Insuro nak nga agswitek. Ita, kasta ti bagam. Ne. Insuro ka aya. Maray! Naa, pagliba ka mo, jay imbagam nga aramidag. Ala, inkakit sangun ni kumarim. Ang mga numapan agdaron day ta. Apay maray? Ay na, Maray. Agrek-reklamo ni Auntie Lourdes. Jay bakit abulag? Wen, agong unget di anak na maestra. Takurang kanungot di lakom amangga. Ay, kuha maray. Uray to pa di order ko ken kamare. Kunam nga dasurok na, ngam kurang mo. Kurang aya? Uray dagiti kakaaruba tayo. Agreklamo da kano. Kontra kada kayo nga agasawa. Ay, unay mo't daytan. Ay na, kaspurok leader, jak kayat nga agaapa kayo, gapulang iti mangga, Mare. Iso nga umay kakasarita. Tadyak kayat ano lumabas ka dita kalsada, kat barsaken da kalatan. Ay, saus, nasakit ti mabarsak maray. Iso nga rod ako nakamakisarita ka kadakwada. Kat ikarim asaan mo nga ulitan ti inaramid mo. Ay, uwan maray. Itod mo mo't ngamin aji eksakto akadagsan ti ginatang daken ka, Mare. Tabinayadan da kamot iti kayat mo apresyo. Ay, sige maray. Aramidan mi da itakin nila kay ko. Pasensya kayo pakawanan da kami. Di mo ngamin lukwan dagiti kaarubam, Mare. Laglagi pa tay pagsasao ako nana. Kagura na kati kaarubam no siniswitik ti pagtimbangam. Iso nga agbalbaliw kayon kanila kay mo, Mare.
Titan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Kagura na ka ti karubam no siniswitik ti pagtimbangam. Tampok dito'y programa tayo. Kasta tibiyag! Wow! Una yun ang nagmayat day timula yung abukado. Di kat dayta, kandadaktal ti bunga na. Agsabsabong da na. Bayam, tainton agbunga da, ikan ka. Ay, sige man nga, Rod. Jack man nagkan iti abukado. Jack man amo. Takasla kayat kumutan aramanan ti bunga ti abukado yo. Kat no umay dadaydaywin ti bunga day ta abukado may. Ay, kasta aya? Numang rugin nga agbunga, nagadon dagiti agurdal. Apay kasta ti panangkit kitang kanyak bakay. Adarod kayat ko akanon lakay. Anya dayta? Buko. Kayat ko ti buko. Adamad di talikod ang tibalay. Yalaan ka inton bigatan sumipngutan. Anya nga inton bigat. Itan Ay, rabihin bakit? Kung may isa nabanog ka iti trabaho. Mapankawon no saan? Kayat mo amargrag dahito ininawa. Ay, wanin, mapanakon. Sige, tumakder ka nga rudan Uy, mapanakon na talaga. Ay, nagrigatan ayat aginaw ti asawa na. Kanya ngay nga rod. Kastala ti biyaga. Anusan? Mapan ka kade, wano, sumanao ka pa ila dita. Uwang ka di. Nakon. Ilaw sa gabing madilim. Pare, mayat-mat lang ti kansyon kaw. Mayat, pare. Naidumduma akan siyaw. Aginom ta pare. Ibusan ta daytoy arak. Ayun Kakaisuna nga itaakla ang manan apim masyar dito'y balayaw. Si kantumet nga main. Ijay labang kag ti ayan mao. Siyak mati kumansyon, pare. Sige lang pare. Agkanta ka. Denggam pare. Asinaw, jay kadwa ni tatang mo nga agin inom. Ni mang makaryo day jay nanang. Apay, di yumanin malagay. Jay kumpari na nga kabaw. Jay ibagbagada nang itaray itinwang ijay kabangibang a barangay. Ay nananang, marigatan kayon tupay ang makalagip. Ibagayokit din nga iso ti agkabaw. Pudno mo't Apay, saan pa lang agawit? Katnay, sumibngutan. Bayan nyo kadilat ta, taitalaang anag kita da. Ay, numabartag, maturog to dito'y balay. Pero huwisyon tupay. Ay unay kayon ay nanang. Pulutan da day tilutlutwal. Anya, naglaing dan. Ay, ayabam manjay amam taong tak. Pagsasawak, iti saan amalamot ti asaw. Inom ka lang nga inom. Anya nga inom? Italamadan nga aginumak. Kat no nagiinom kayo manan, iti naminsan nga aldaw. Anya? Ibusem ti kwarta naglakwan iti erek. Gapo iti kaiinom mo. Ay, kabaw ka atalagan. Idi pa'y naminsan atawan anaginom kamay, kani kumparek amakaryaw. Ay, di nakman pagbalinan akabaw, si kaalaklakayan. Ay unay kad, ayan na ayat ipagpadokturan ti kabaw, te ipaagas kanijay. Na, Ubing ka pa'y matikunak, ngam nagkaroon ti kabaw mau. Ay una yun. Di matla sumardangan nga agragrag ti sabong kan bulong to'y abokado. Ay, Sanya, umay ka aglotaw. ay nananang, jak pa'y nalpas ang nagwalays. Itay ka pa lang agwalwalis dita. Daytoy nga rod abokado. Agragrag ti bulong kan sabong na. Na, unggag pa isa. Agragrag damot ka. Nagrigat awalisan dagiti sabong na ta nagbabasay. Ay kunakon kay.
Pudno ti atap ko. Nga anya, nanang. Pinaginawan dayjay nga Imelda daytoy abukado. Nanang. Timon pa umayan dito'y balay dayjay nga Imelda. Ay, paginawan na amin apuon ti kayo dito'y balay. Ay, di pa'y matay amin ang agbungbunga akayo dito. Kahit nada kayo nga iti paginawan na, nanang. Ha? Ay, matayak mo Rumor ka manan ba kay? Mapanak laang makikaruba. Di ka mapanita balay da na natireng, tanaungot ka no dayjay bakit? Jay anak na mo timapan ko paspasyaron. Nisan niya. Uray pay. Ang mga nodan to maibagana kang ka. Nasimpot mo't nisan niya nga anak na ah. Sa bali ni Nana Tireng. Kasla tigre dayjay. Isu at tireng tinagan na. Tigre. Tila ibagbagam mo. Mapanak, tamapan ko ito daytoy saan ang naibus nga ulo ti Litson. Alang nga ron, aganad ka ni Nana Tigre. Ay, tireng. Si kamot, tila lablabi daw. Asan niya? Umay ko man ito daytoy ulo ti Litson. Amano kayat yo? Ay kayat ko dayta, Ay na, nagmamayat mo ti bunga na daytoy lukban niyo. Babasit da pay. Lakwan nakto ti bunga na Nay, ninanang mon samat dayta bumaba dita tricycle. Ni nanang. Napan nakitsenda. Ay, Imelda, agawid ka. Ay, sana pa'y nga agawid sa niya. Nasken nga agawid kan. Ha? Taapay? Ay basta, dito'y kan likod amag na. Ipalawag kuntukin ka. Gimatang ako ni tibunga ti abukado ije palingkay. Tamog. Saanan adumakkel tibunga je abukado tayaw. Tapi naginawan ni Imelda. Ne, awan mat ginatang yo asidaan, nanang. Awan, aya. Puro mat abukado to'y ginatang yo. Day, apay nga agpaysaw. Ay nanang, nakabawan nyo manen. Kunak tumat ngamin nga itugot dak numapan kayo makipalingke. Taado ti makabawan nyo. Itugot ka. Ay, sino nga iti agbantay dito balay? No umay manenday dyan nga Imelda. Ay, tangad-tangadan na amin adimangan anaw. San abalay taadalit yun asidaan tayo. Na, litsaw. Ulo mo't ti baboy dayta. Litsaw. Nanang, italaang amakaraman tayo iti litsyon nga ulo ti baboy. Anda pa'y mansanas iting iwat na. Ala, day tangarudan ti sidaan tayo kanatatang ma. Umayak manan ijay balayo paray. Taginom tamanan. Ay, umay kalaang. Siya kaon, timang itugot, iti pulutan ta, paray. Ay na, imbag man. Banyas, ti itugot ko apulutan ta, paray. Anya nga iti makunam. Ay, mayat day ta paray, naimas. Makiin-inom manan ni Tatang Maud. Ay na, agulimag kayo ka din, nanang. Oh, papananyang. Inakman pagsasawan dya, amam. Ay nananang, adda bisita na. Kababain mo na. Ha! Kaya't ko nga ron, apabainan ida. Agtugaw kayo kadilaan Ay, dita. Dinaklapdan. Ay, kana yun ti panaginomda Italaang manin, nanang. Sino aya, dya kadwa na nga agin inom. Ay na, di na magyuman idin. Aya. Ni mang makaryo di kadwana. Ha! Dya agpatpatay iti tao. Anya, ay unay kayo matan, nanang. Apay, asino tinangibaga kada kayo iti kasta? Ay, saan aya asika? Ay sus, unay kayo, nanang. Agbuya kayo iti TV. Tapno mayaw awan dagita dakas apang panunutan nyaw. Ay, awanan. Awanan at talaga. Hanya nga iti sirbi na gito'y amulan o kasto.
Ay, Anya ay ati sang-sangitam dita. ay nalakay. Daytoy lukban amulam. Ha? Naragrag amin na bunga na. Wen nga raw de. Pinaginawan nga min dayjay nga Imelda. Anya? Imbagak mo't kanisan niya. Adinan pa umayan dito balay dayjay nga Imelda. Ay, sayang. Sapay nagdadakkel ka nagsamit ti bunga na daytoy alukban. Awanan tila ko ijay palengke. Awanan! Lakay, adakayat ko akanon. Di mo ko na pagulyan nakmanan. Kat umununa dagiti sakak. Saan? Si Kamot. Agrigat ti kasjay. Amok ah. Kan dagiti man mo nalaka burasan. Ti bagam nga ulyak no burasak. Jay, look bandasan niya ti kayat ko akanon. Sige bakit? Jay asawam dakin basol. No apay anaragrag tibo nga jay lukban may. Ni Imelda nana. Anya aya tinagan ti asawam. Saan aya nga Imelda? Apay ko mapabasulin nyo nga Pinaginawan na nga ro jay lukban may. Kan kita am jay abukado may. Awanan ti bulong na. Napin nagdaamin. Kat amom no apay. Apay nana. Pinaginawan ni Imelda. Anya? Isu adi mo papaumayan dito balay dayjay nga asawam. Tabawalan nga umay dito. Anya, basol ko no apay analaylay dagiti mula da? Uwan ka no. Apay ngay apabasulan da. Pinaginawam ka no may. Saan mo't ah? Anya saan? Saan ajay mula dati pinaginawa? Anya nga rod nga Day tarupam. Anya? Saan ajay mula da? Saan? Apay kumamot apaginawak nga ajay mula da. Tiring, agsarita tamad. Apay. Apay at hila pagpabasulam. No apay analaylay dagita abukado kan lukban. Pudnumot basol ni Imelda. Nagado apaginawan na. Dagiti pa'y puon ti abukado kan lokban. Ay na bakit? Kababain day tangar aramidam. Di kag pabasol iti di mo mat mapanagnakan. Takababain kan tulaang. Saan ka mabain, lakay? Pagbainak ko ma. Panagkunak ni komparek amakaryo ti akin basol. No apay analaylay dagita apuon ti mula. Apay nga isaw ti aking basol. Dagita ti nagsinublatan na anagis-isbuan. Anya. Naganaka konsan niya. Babae ti inauna nga anak ko. Ay, isumit lagayam anabayag asaan ka nakita. Tinanggad nak ngamin ni katugangak. Ay na, manuabulan asa anak arimrimwar. Mayat ti kasta. Ay, wan gayam. Kumustamot nga di abukado kan lukban nyo. Natayidan. Anya? Ay na, gimanon mutin ati ipapatay da. Tanabayag mutin dagi di amulami. Kat, siya ka di pa lang ti pagpabasulan ni nanang mo. Ay na Imelda, saan laasi ka ti pagpabasulin na? Amin nga umay di balay, pabasulin na. Patinto pa'y jagar-aram kanyak kat pinabasol na. Anya? Adda nga min kabkabawon ni nanang, iso ang kasjay. Anya ngay nga rod. Talaga nga an-anusan min taagkabaw kat nga rodon. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kagpabasol iti di mo mat mapanagnakan. Takababain kan tulaang. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Stephen, inkakanoalaan jay package ni Anthem. Pangalaak nanang. Kay jay ili Siyak ti umuna mang lukat iti dayjay
Wan, ngamnas kan awarasam amin akakasinsin mo. Mung ka day dan, nagyun. Amok mait, asaan ko ako amin ti karga day a package. Ay na pare, nagdakkel matan day ta package nga inkargam di ta tricycle mo. Sigurado nga adumanan ti para kang kaditan. Oray sana para kanyak, alaak. Oh, apay ngay? Kastalat ti biyag Siyak nga ron ti umuna amang lukat iti package. Di alaak, oray saan ko ako kwa. Kasta ka day? Wine. Ay, intun bigat pare. Makitam taw. Suot kun taw dagiti imported abadaw kun sapatos. Kuwak na ito at t-shirt na na. Nay, di mo alaan amin Mangibati ka mo't iti para ka dagiti kakasinsin mo. Apay nga ibagayo pa lang amin nga dasimbang put a package ni antay. Maamwad damot laeng ta ibaga ni Antay. Uy, dahito pa maysa. Uy, nagmet Bagay ko dahito Na, bagay mo mutla amin nun. Ken dahito sapatos na na. Kukwak dahito Naga daw ti sapatos mo. Di mo mutla us-usaran. Oh, kita man na nang. Umana talaga kanyak. Ay, sus. Uy, nagmayat. Iso ako kwakaw. San Mariaw. Nay, si kamot gaya, minsan ni Stephen. Anya day taawit mo anak kasupot. Package yaw. Impatulod ni Antay. Kasta ka ding. Anya day tainsan. Kita ma. Nay, Ah. sabon kan pagbras. Itad mo kanina nang mo insan. Kita mo dito yung sapatos kan t-shirt ka. Nay, nagmayatan day ta sapatos mo, insan? Wala. Impawit niyan ti dito Si kalaang timpawitan na. E dinto ta nabayag nga agkidkid dawak iti sapatos. Sumarunokan to siguro mo na pawitan na insan. Ay, kita man kay di na bagay ko ti t-shirt ka. Ha? Impawit na pa'y day ta, insan? Ay, gawin Para kan ka? Win. Sige, mapanakon. Indagas ko lati para kada kayaw. Wow! Baro day ta sapatos mo Gawin baraw. Nanggatangan pare. Naggapo iji abroad da ito. Important ko naman. Oo, imbag man. Kasta lati biyaga pare. Sikan, at daan tina iji abroad. Ilakom langan kanyak day ta sapatos mo. Noy, nangina da ito di mo kabailan ti presyo na. Ay, Stephen. Nilyon-nila ti sumunga daw. Ay, eksakto. Suot ko ti important na sapatos ko. Umaydan sa aglugan. Ay, aglisi ka dito. Apay paglisin nak. Kutsak ti nakapila. Ay, siyak pala. Aglisi ka na. Oops! Agiduron ka pa'y mat. Aglugan kami, ma. Ay, dito'y tricycle ko ti paglugan na. Milyon nila. O, anya, kaya't mo taglugan dito ay? Naglastog day ta tricycle driver. Ay na, awan sa balin na pagluganan. Oh, dito'y tricycle ko ti pagluganan nyo. Yun nila. Kaya't mo kading aglugan iti karag-karag at tricycle. Ganun may isa. Siyak ti nakapila. Iso dito'y kayon. O, anya, aglugan kan? Sige man lang. Anya ti bagakan ka ni Stephen? Numabalin ka no ti agarum. Ay, kunakon kat. Crush na ka talaga day dya tao. Kat, anya mo't ngay ti sungbat mo. Kunak nga agarum lata. Kayat mo mat. Sabagay. Guwapo ka na porma. Kita man di sapatos na. Nangina day jay. Kan jay t-shirt na. Branded. No para kanyak, tipod no akin na taar kat adda iti kaunggan. Husto ka. An-anwam tikas ka ni Stephen anak pipintas dagiti bado na. Nulastog mat. Di uray awan. Nagwapo ka ni Stephen. Kas kala artista ko naman. Nay. Apay, anyat mapaspasamak kang ka, Stephen. Agrekos-rekos ka ba't di ta sangwanan ti Sarmain? Mawana nang. Purma, kala purma. Adang ron ar-armak mo Na,
Agaram kan, katawan pa'y trabaho. Nya nga awang ka, ag-tricycle mat. Ay kat, umanay nga rod dayta. Kaan saan mo mat a tricycle? Tricycle mat ti barkadam? Di mo latultuladan di kasinsin mo ani Mariaw. Ha? Ni Mario di agsuksukat. Pitak-pitak lang ta nagitisa ka na. Naa, uyawam di kasinsin mo. Kat dayta sapatos kan t-shirt nga impaw it ni antim para kang guana ka inalam mo't amay. Di wi ibagbaga. Ay, uray no kas ang ni Mariaw tanalay nga agtrabaho. Nagagat nga agbangkag. Iso akas jay kamot kumaa, Stephen! Papa na minsan? Ijay man ili, insan. Mapanak man gumatang iti abono dagiti mulak anatang. Anya kan minsan? Ha? Apay, insan? Agpaili ka? Nakachinilas ka? Kastala ti biyag, insan. Awan nga rod sapatos, di agchinilas. Naging pispayan day ta chinilas mo na Gumatang akto, ijay ili, insan. Kinaguri ka man. Ingato man na kita ima. Apay ay, insan. Basta ingato minsan. Um, Na. oh, nakangato, insan. Hindi mo na yan. Ne. Ay na. Apay ang nagkatawa ka nga, insan. Ay sus, abot mo tindi kilikili ti bado minsan. Ha? Kababain. Ne. Aywan. Ne. Jak amo anapisang ah. Ay sus. Paro ka nga magasta ka. Ha? Sino iti mangayatken ka? Kababain day ta insan. Itulod nakit din, insan. Tamapanak gumatang iti abuno. Dahita ti playtake, insan. Ay, esos. Awang pagbaryak dito'y kwartam Buwi na mano ka pailaan. Ay na, insan. Kunak aya nga isublim ti barya. Kukwamon. Anya? Kukuha ko dito'y 5 gasot. Katno, 20 pesos lang ti pasahing agpaili. Wan, insan. Ala mo, dahita 5 gasot. Nagadok kwarta mo insan. Nakalako aklaang itimulak anateng, insan. Sige, insan. Panawan kan. Oh, Leonila, apay asing mardang ka? Malabsan ta dita ni feeling. Feeling? Asino? Ni feeling gwapo Ni Stephen. Agiinom damat kada kiti babarkada na. Bartak mat gayam day ta sutor mo. Umay ka, dita sa bali ti pagnaanta. Wanan Jakmat kayat alumabas di tasangwanan dagiti mamarta. Leonila, kita mo? Nagpipintasan dagito'y amula anata? Wan nga Rod, nataripato agarden da ito'y Wan. Uy, ni Mario mat day jay? Ma'am? Wan, kabatch ko iti high school. Asit gantaman kit day? Mario! Ha? Di na kun mabigbig. Ni Rachel da ito Si kamot gayam, batch. Katuan, limabas kami dito garden mo. Adong namin ti agiinom di tapagnaan may. Win gayam, nilyon nila da ito katrabahwak. Naimbag amalam mo, ma'am. Kastamad kan ka. Ay, sus, makatudtudon samay. Ay sus, Ay, ala. agarbis at talagan. Mapantayo aglinong kita balay. Adda balayo dito Wan, umay kayo. Baknang kadiday ito'y akabatch mo? Win kita umot ada ito balay da. Di marmol ko naman. Kan kompleto dagiti appliances da. Kan naglinis pa ito'y balay da. Agkape kayo, pay. Ay, nagluto ka pa'y laang mat iti kape? Mapan kamin, batch. Saan kayo pa'y amabalin nga agawid?
Tanapig sa titudo. Sa bagay matkit di Oh, yun nila. Agkapi tapay. Ah, Puro akapi dayta. Mulak dayta akapi. Ay na, bilibakan kan, batch. Nagagat ka talaga. Iso abimak nang kan, gapo iti panagmulmulam. Wan batch. Saanan ang makapagtrabaho dagiti naganak ko. Isu asya kon ti agmula. Ay, batch, Hmm. ada asawa maun? Awan pa'y, batch. Single pa'y laang. Sika nga Adan asawak, may santi anak me. Ang, dayti partner ko, single pa laang. tanya ka mo. Agam mo kayo man kit di anaimbag. Di yulam mo. Amangan no da kayo gayam tag kagasan. Nabartet ka manan. Anyat lino tayo masita. Ay, di mo sagid-sagidon tayo takabli ti tibay. Tanay, agawan to'y buy-buyaag. Mabisi na. Awanan di buy-buyaag. Nagkuti-kutin day ta Ah. tibay. Aglisi ka man ngamin dita. Agbarte-barte ka, itagbiro ka iti kanam. Engkaglutaw iti kanam. Uy, impasyar na kamat ni Mario di garden na. Impakita na laang dagiti mula na asabsabong. Ada pa'y mula na asabsabong. Wen, kat no day-day da pay gayam dagiti mula na asabong. Kasta. Nag-sweet kayo matan. Anya nag-sweet. Kunam siguro ajak nasiputan. Kasta unay tiisem mo. Ay, sana. Tunggal pa nagpereng mo kuana. Kasla ada ibagbagana. Anya ngay ko matibagbagana. Kasla kunana. Armenakman Mario. Anya ay sobra ka man. Di mo man basaan ti panunot ko. Kasaan nakasta ti ibagbagana. Anya ti umay mo aramiden di kay balay mi, Stephen. Pasensya ka na, Lunila. Medyo nakaino makbaset. Maangot ko nga rod nga agat arak ka manan. Pampaturod lang. May Ay na, no, adda ni tatang ko dito di na kayat nga umawat ak itinabartek nga agaram kanyak. Kasta ya. Diyak kayat ti mamartek a lalaki, Stephen. Taado ti kabagyan mi anatay, gapo iti kaiinom da iti ara. Una yan ti kinaado dagiti pasaheros ita. Pailitay mo naman. Uray dala kamatan ang dagiti jeep. Ay, panagaawid nga minun. Iso nga ado ti aglugan. Jakla kaya ti makikinkin namat iti jeep. Ang mga numapisang pa ito uniform ko ang miniskirt. Bay amon, friend. Addan tulat ta pagluganan ta. Ang rabi inton. Imbag si ka, tawan pa'y asawam, kan anak mo nga ilutwam. When matkit di Ay, friend. Aglisi ka. Addavan nga agparking. Namat daytan avan. Amo na nga daagur uray a pasaheros dito. Ngum umay pa'y lagparking. Ay, Anyamatan. Umay kayo naglugan. ay Mario, matgayam ti driver. Mario? Umay kayo aglugan na. Tay tulod kayo. Nagsayaatan. Umay kan, friend. Makilugan tan. Kun kat alugan mo daytoy, Mario. Wan batch. Imbag lang adda pakakitaan itirigat ko nga nagmulmula. Ay, nagswerte ka matan. Kan, nagswerten to ti maasawang batch. Oh, yun nila. Apay ngay, anak kaululi magkadita. Ay, kat agtungtong kayo lata. Batch, istardeng mo ditan, daditan ti balay me. Bumaba akon. Nilyo nila, itulod mo ton. Kumusta Kumusta kan? kan? Naggidan ta pa.
Agpada ta iti pampanunutan. Un nga Rod, kat anyangay, kumusta kan? Kastoy. Namiss ka. Si Kangay. Namiss na kadimot. Kanayon asikat iti pampanunutan. Sa anak pa yun ang makaturturog iti rabi. Kasano da ito yan? Inlabak samutan kan ka, Leonila. Tas tamot ti marikriknak, para kan ka, Mario. Ha? Ngam anya nga iti kinayat mo kanyak, Leonila. Sa anak mo't anataer. Nataer ka, Mario. Gaputa ti pudno aki nataer, ket adda iti kaunggan. Kasta ti kinataer nga adda kan ka, Mario. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbi ti kinapintas. No ti ugali ka naramid ket saan anasayat. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!